אוקיי, תקשיבו בבקשה. הטקס סיום שלנו עוד חודש ולא הכנו כלום. יש למישהו מכם רעיונות? קדימה, בואו נעשה מסיבה ענקית. אוכל, משקאות, זיקוקים, כל הטוב שיש בשביל מסיבת הסיום שלנו. לדעתי אנחנו חייבים לקחת את זה יותר ברצינות. הדבר הראשון שצריך להתחיל איתו זה הפוסטרים. סנדרה, את אחראית. מה אני? יש לי מלא דברים לעשות. סנדרה, את חושבת שלנו אין בעיות? מה, את חושבת שאת היחידה? צודקת, אני מבטיחה לסיים את הפוסטרים עד סוף השבוע. אומייגאד, I can't believe that. אומייגאד. You sure? Yes. Oh my. It's not true. No, 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 no. Un poco de silencio, por favor, que vamos retrasados de Mario, en comparación con la otra clase y no tenemos tiempo que perder. El otro día nos quedamos con la Revolución Rusa. ¿Alguien me puede decir algo de la Revolución Rusa? Clarita, Clarita, Clarita. ¿Has visto a un perrito así blanca con un lazo gris? Algo... No, la verdad. ¿No? No, vale. Clarita. Perdona, Clarita. pero ¿quiere que le ayude? Clarita. Clarita. Perdona. Clarita. Perdona. ¿No tienes exámenes o algo que hacer? ¿No tienes nada? Bueno, tengo uno de inglés, pero bien. Bueno, me da igual que vaya bien. Igualmente tienes que estudiar. ¿Tú sabes el tiempo que estás perdiendo en algo que ni siquiera te beneficia a ti? Yo solo quería ayudarte. Bueno, da igual. Chica, ¿cómo te llamas? Samantha. Vale, Samantha, esto es lo que vas a hacer. Te vas a poner a estudiar para ser algo. Porque la gente como tú es muy fácil de desviar. Y tienes cara de hacer lo que te da la gana y eso no está bien. Pero ¿y todo esto qué viene? Viene a que básicamente tienes que estudiar para no ser un don nadie. ¿Te gustaría terminar debajo de un puente o pidiendo limosna? ¿A que no? No, la verdad es que no. Vale, pues ponte a estudiar. Haz algo para no ser un don nadie. זה הכי טוב שאת יכולה. הפוסטרים שלך די משעממים, את לא חושבת? אני באמת חושבת שאת מסוגלת ליותר, אבל... אבל מה? אבל אני באמת חושבת על הפוסטרים. מה עם הפרויקט במדעים? מה עם המבחן המסכם? מה עם חברים שלך? אני מסוגלת לשלוט בהכל. כולם חושבים ככה. כולנו יכולים, אבל עכשיו את יודעת שהמבחן הזה גדול עלייך. אני באמת חושבת... La verdad es que está siendo muy complicado todo. Ya, te entiendo. ¿Qué tal tu día, cariño? Bien, ¿y el vuestro? Pues bien, cansada. Es la primera vez que me siento en todo el día. Bueno, pues yo me voy a ir a estudiar. Pues bueno, que te cunda. ¿Otra vez aquí? Hola, ¿no te apetece ir a algún sitio? No, tengo que estudiar. ¿Acaso es un rato para la primera estrés? Que no, que tengo un examen muy importante, que tengo que estudiar. Va a ser un paseo pequeño. 10 minutos, lo juro. Solo 10. Vale, perfecto. 15, Solo 10. 30, 10. 45. Vale, perfecto, 20. שוב שלום. מה עכשיו? כולם אוהבים את הפוסטרים, מסיבה הולכת מדהים. אני מתכוונת, אבל באמת שמחה. למה את מתכוונת? אני מתכוונת, האם באמת היית במסיבה? או שאת פשוט מודאגת ממשהו אחר? אני לא יודעת, אני מניחה שאני סתם עייפה. נכון, עייפה. לפעמים יש את כל כך קשה ולהקל שם. לפעמים גם מתפנים שאת צריכה כל הזמן. מי את? לא, הייתי בכלל טוב, אני התערבתי. סתם לא פתירה, לא יכול לשכוח. Hola, mamá. Sí, bueno, el día, no sé. He comido suficiente, sí, no te preocupes. Bueno, sí. Te llamaba... No te llamaba para esto, te llamaba para decirte que...
digamos que últimamente las clases pues no me están yendo del todo bien. Y necesito ayuda. No puedo hacerlo yo sola, necesito ayuda. Hemos estado revisando los análisis y hemos detectado varios síntomas que nos inducen a pensar que padeces TDAH. ¿Y eso, Andrea? Perdona, no te entiendo. You have a charger? No, I don't, sorry. So, what's your name? My name is Sandra. Oh, my name is Samantha. It's a beautiful name. Thank you. What are you doing Oh, so I've been actually having a hard time lately. in school? Yeah. I understand you. Yeah, school sucks, right? Yeah, of course. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone?